Psalam 26. Psalam 26. Danas mi je Bog stavi na srce da čitam, to jest jutros, Psalam 26. Pa ću ga pročitati iz Karadžićeve Biblije. Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svojoj hodam i u Gospoda se uzdam, neću se pokolebati. Ispitaj me, Gospode, i iskušaj me, pretopi što je u meni i srce moje, jer je milost Tvoja pred očima mojim i hodam u istini Tvojoj. Ne sjedim s bezumnicima i sa lukavima se ne miješam. Nenavidim društvo bezakoničko i s bezbožnicima ne sjedim. Umivam pravdom ruke svoje i idem oko žrtvenika Tvoga, Gospode. Da razglašavam hvalu Tvoju i kazujem sva čudesa Tvoja. Gospode, omilio mi je stan doma Tvojega i mjesto naselja slave Tvoje. Nemoj duše moje pogubiti, ni života moga s krvopijama, kojima je zločinstvo u rukama i kojima je desnica puna mita, a ja hodam u prostoti svojoj, izbavi me i smiluj se name. Noga moja stoji na pravom putu, na skupštinama ću blagosiljati Gospoda. Znači, to je psalam, prevod Danečić, Karadžić Biblija. A sada ću čitati ovo što je na ekranu iz Stvarnost Biblije. Dosudi mi pravo, Jahve, jer hodih u nedužnosti i uzdajući se u Jahvu ja se ne pokolebah. Ispitaj me, Jahve, iskušaj me, istraži mi bubrege i srce, jer Tvoja je dobrota pred očima mojim, u istini Tvojoj ja hodim. S ljudima opakim ja ne sjedim i ne svraćam podlima, mrsko mi je društvo zlotvora i s bezbožnicima sjesti ne želim. U nedužnosti ruke svoje perem i obilazim žrtvenik Tvoj, Jahve, da Tvoju hvalu javno razglasim i pripovjedam sva divna djela Tvoja. O Jahve, ljubim dom Tvoj, dom u kojem prebivaš i mjesto gdje slava Tvoja stoluje. Ne pogubi mi dušu s grešnicima, ni život moj s krvolocima. Na rukama je njihovim zločin i desnica im puna mita. Sada mi je ovo dole, ne vidi se na ekranu. A ja u nedužnosti svoje hodam, izbavi me, milosti mi budi. Tvoje noga mi stoji na pravom putu, u zborovima blagoslivljat ću Jahvu. Sad, to je jedan prevod od Danečić Karadžić i drugi prevod od Stvarnost Biblije, takozvana Jeruzalemska Biblija. Sada ćemo ići u hebrejski tekst, Psalam 26. Nas zanima naročito 5. vrsta i zadnja vrsta, koja je 12. 5. i 12. vrsta je ono što želim naglasiti. Ali prije nego što budemo ovo sa hebrejskog čita, pročitati ću moj prevod iz Septuaginte, koja je
prevod sa hebrejskog na grčki prije naše ere, prije dolaska našega Gospoda Isusa Krista, što su izraelski, levitski teolozi tada preveli za Izraelice i svakog ostalog koji je želio slijediti Boga Izraelovoga, koji su to preveli na grčki za ljude koji nisu tada govorili hebrejski, znali hebrejski. Zapravo većina Izraelaca uopće nije znala hebrejski, nego su govorili aramejski nakon Babilona, zatočeništva babilonskoga. Hebrejski su znali samo znanstvenici i teolozi koji su to učili u školama. Dakle, pročitati ću moj prevod iz grčke Septuaginte, 26. psalam, koji je u Septuaginti 25. psalam. Ovako piše. Sudi mi Gospode, jer ja hodah u bezazlenosti mojoj i nadajući se na Gospoda neću se poljuljati. Iskušaj me, Gospode, i oprobaj me, izogni bubrege moje i srce moje, jer je milost tvoja nasuprot očiju mojih i blagougodan sam u istini tvojoj, ili zadovoljan sam u istini tvojoj. Ne sjedoh kraj sjednice iz praznosti i pokraj preko zakonika neću ući. Zamrzih zvanicu zlobnih i kraj neštovnih neću sjesti. Ova riječ zvanicu, da stavim tu moj prevod koji sam onda rukom ispišivao. Zamrzih zvanicu zlobnih. Zamrzih zvanicu zlobnih i kraj neštovnih neću sjesti. Ova riječ zvanicu je na grčki eklisijan, što znači crkvu, sabor, skupštinu. Dakle, David kaže da on mrze crkvu zlobnih ljudi. Zamrzih crkvu zlobnih kršćana, jer postoje zlobne kršćane. Kršćani mogu biti više zlobni nego oni koji uopće u Boga ne vjeruju. To su lažni kršćani. Zamrzih crkvu zlobnih i kraj neštujućih kršćana neću sjesti. Znači, postoje kršćani koji ne štuju Boga, koji ne slave Boga. Nikad pjevaju, nikad govore, nikad propovijedaju. To je bilo za vrijeme Davida i to je i sada. Jer crkva Isusa Krista je nastavak Izraela vjernog, nastavak Božjeg naroda. Mi smo dio Božjeg naroda, jer Isus Krist je došao najprije Izraelcima i onda nama čitavom svijetu. Dakle, David govori, to je Duh Sveti kroz njega govori da on mrzi crkvu zlobnih lažnih vjernika i da on ne želi sjesti pokraj onih koji krivo štuju Boga, koji zapravo ne štuju Boga, nego su samo religiozni. To je ono što se želi naglasiti što je u ovom psalmu. A sada ću vam još pokazati što govori zadnji stih. Što govori zadnji stih? Pomiluj me, 12. stih. Pomiluj me, noga moja je u ravnome, u zvanicu
u zvanicama ili u crkvama ću te blagosivljati, Gospode. Znači, eklesijas. Jer postoji i prave crkve. Postoji i crkve koje su prave. I u tim crkvama, kaže David, ja ću te blagoslovljati u crkvama pravih vjernika, Gospode. A mrzi, kaže David, da on mrzi crkve onih vjernika koji su zlobni, koji su lažni vjernici i da ne želi sjediti u takvim prostorijama takvih crkvenjaka koji su prestupnici zakona i koji ne štuju Boga, nego su samo religiozni. Hebrejski tekst upotrebljava riječ isto na hebrejskom, naravno isto kao i grčki tekst. Znači, prevedeno je pravilno na grčki. Kaže hebrejski šeneti kehal mereim. Mrzim skupštinu zločinaca. Assembly, skupštinu. Znači, oni su preveli u hebrejsku riječ kehal, skupština, preveli su je na grčki sa eklisija, crkva, kako se kod nas kaže, doslovno je zvanica ili pozvanica, ili sabor, ili skupština, ili društvo, ili zajednica. Sabor. Znači, i hebrejski i grčki tekst upotrebljavaju istu riječ i u 5. i u 12. stihu. U 12. stihu također je ta ista riječ upotrebljena samo u dativu množine na hebrejskom. Ne? Be makehelim. U skupštinama, ne? Blagosiljat ću te, ili u skupštinama ću te blagosiljati, Gospode. U crkvama ću te blagosiljati, Gospode. A sada idemo u grčki, što je prevod sa hebrejskog. Da vidimo. Kao što sam milijardu puta reka, ja nemam tu modernu digitalnu tehnologiju, nego evo, radim ovako što najbolje znam, što najbolje mogu. I čitam, znači, grčki tekst. Krinon me Kyrie, oti ego en akakiamu eporevthin ke epito Kyrio elpizon umi asteniso. Dokimason me Kyrie ke Pyroson tus nefrus mu ke tin kardian mu, oti to eleosu katenan titon oftalmon mu esti, ke evrisistisa enti alitia su, uk ekatisa meta synedrio mateotitos, ke meta paranomunton umi isiltho, emisisa ecclesian ponereomenon ke meta asevon umikathizo, nipsome en athoistas kiras mu, ke kikloso totis iasterion su Kyrie, tu acuse me phonis eneseo su, ke digisos te pantata tavmasia su, Kyrie, igapisa eprepianoiko su, ke topon skilomatos doxis su, mi sinapolesis meta sevontin psychin mu, ke meta andron ematon tin zoin mu, on en hirsin anomie, i dexiavton eplisti doron, ego de en akakiamu eporevthin litroseme ke eleison me, opus mu esti en
ευθήτητη εν εκκλησίες ευλογήσωσε Κύριε. Dakle, u obim citatima se upotrebljava riječ eklisija. Tu je u dativu množine i u 5. stihu je eklisijan, akuzativ jednine. Dakle, Bog kaže kroz svoga slugu da on mrzi crkvu oni koji čine zlo i da ne želi sjediti sa onima koji su neštujući, kojih život se ne sastoji u štovanju i poštivanju Boga i njegove riječi. Ali da će on blagosiljati Gospoda u crkvama. U crkvama. Znači, više je pravih crkava nego zlih crkava. Ali ipak zle crkve postoje i trebamo to razlikovati. Znači, ljudi koji čine zlo nisu kršćani. Ljudi koji ne štuju Boga nisu kršćani. Jer onaj koji je kršćanin, on će štovati Boga, slaviti će ga za spasenje svoje duše i neće moći činiti zlo, zato što je spašen od grijeha i griješne prirode koja proizvodi zlo. Što kaže apostol Ivan, da onaj koji je rođen od Boga, on ne griješi, jer sjeme Božje stoji u nama koje nam ne da griješimo, a ako izgriješimo, kajemo se i ispravljamo svoje greške. Neka je slava i čast Bogu našemu Spasitelju Isusu Kristu. Amen.